Hello, everyone. Welcome back to Nuer Language School. Today, we are going to learn simple Nuer English speaking practice. This lesson is good for beginners, children, and families. Please listen carefully and repeat after me. This is Learn Nuer English Daily Speaking Practice, Lesson 2. Bukona ngejin wala mabe nywaga yekele balajin ngijarawde, ka go talk Nuer kana talk English. Biya nywaga ne ko kienen bana nywa kel gwasama ko kondial gore jeno biya je nywa kane kondial ko kien ko spiken ko tengitin man ban tok tin jenene bu kon tok gwadama neme greeting practice jen gwadan bana tok tin you know bu kon kulo wen yam no ga jeno de yena nywa kane ko kien ko ngich no very important ba ka bana ngich ka tok english kana tok nath ko bu kon kula te ka shob luaj mu gwa ke shob luaj murung ka ta dan de kon do de kon ngi ke ja kariye de to bana kan nan ka tuk nat kel ka kwi practice manan bu kon lat bi rodo shu goreka kas ka dob de ka linka ja ko ke listen ti yare aleka to goro de ran dere ka ngach you know bana ja goro ban ja tok channel liam mas bu kon content ko kiana kon dong de kulo ben you know bana ka kule jago bi ken te ka gwada de ka kon join ke ja ko gor kono bantiti bana kala de gwa ki bu kon ka ngach la gor no bu kon ka nywa ka ne ko ken ko bran bu kula te ka ngach mi jadit ke ngach morong okay na nywa ka ne je ka ne kono ko ken ko bi kana kula jek ko de ka te ka ngach mu gwa no okay ban je ko to ko tama ka dob dande kon to ko gwasame bana ngi dan bana jogo tok bu kon to ka ne tir nen kon kati good morning, good afternoon, good evening bana we pinya wene ka are you today we gati ko kiende bom bom de kon keling mani am gwasame men bana je tok tin bala good morning mi charan jogo no good morning to kon ga godang ro mani am shibaka mal shibaka mal diran lar shibaka mal good morning mer de kon nyola laro nena mungwana Shia Bak Kamal. No, ken two thing kwa ka use ci ba kamal Shia ba kamal ke mana dien bo mi cha good morning there ala laro en wona male ke runwang no mo dong di use cause ke dup te joy ka kan dial ko dob dan der an der jangai ke ja bi ngai gwas men ode ko na ngaji de menen kono mo gwasa me ta dan dong de kon tuk de kon ngai ki jene me greeting practice chere kala chalga male ne mi dong mi jira mo gor dong de mal de jangach eno ka tuk nat ka tuk english bi ngaji no na mo gwaye ko de ran de jangach wane wo gwasa me ka dob dan dong ki ja mara dien loyd mi cha jo good morning di lar no shiba kamal shiaba kamal ki mala kurun wang na mene ka tiyne di ran ti lodu ja gwaz me dong dir wede dir lar no good morning mi ja joni shiba kamal di loide good morning de lar no de shi shaba kamal kenyam shabak okay sorry shabak kamal de rana gor shaba kamal mi ramkel mi kare nero dong nero kine diok lu kene kel shi shnei bak kamal tangon tene la jalar no ne ba mal ron wang mugwa ron wang migwa dong de rana gor no kata dan de der tung na de ngai ke je kus
kan ngwan gwarin tiken ga daga Math ki right down right now ka ja dong mi shinen gwad me deri gwichno mi shay jugo no good morning di larno di larno shiba kamal ne men shiba kamal a singular shaba kamal a plural no no tije ne men mi lar je good morning di larno shaba kamal lo di je jiram kel ki singular mi ga nero ki ne de weniam chine ba kamal ki tangu ndira larno de mal ronwang migwa na mo teten shiba kamal mal ronwang magwa ko te kata dan dong de ran der jangai kija wana pinyo gwasme na me mishale good afternoon. Good afternoon, jo kana jino de ko larno shi boot kamal no mo da laram kel mi kenero de jono de shia boot kamal no de ran larno ne shi boot kamal shia boot kamal no den gwada me da lawo male 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 ke shang dar de ran mo der je larno no dong de ran larno male ke shang dar chit ka tame good afternoon don de ran larno shibut kamal na me goro je no de kon mo keta goro ta gwat mo kule la boot shibut kamal no mo de la kel shibut kamal shabut kamal male ke shang dar na me kel bone chirmin tama te kon ka kel no ka rawde ne me jalare wona gwado mene shi abut ka mala me la me kene tin wan kimar di ande kono use male ka shangdar ne mene tie male ka shangdar no mi jogran shi but kamal shi abut kamal gwado me der ande jalar no ne good afternoon mi luji je ka tung nat de la ran la rode sha but ka mal ke shi nei but kamal titen tiken gade okay mugor no biya kep titi tiken gade ko di she but kamal me mutual ke singular shine but kamal gwada me e plural ka tugnat mugo jeno tugnat bi ngach nana ana me gore jeno bran be de kef gwa ka dob dan dere ngai ke je wana ke listener do dien mit ping gwasame tukon kamicha gore good evening katungnat jen lura ni wone ne good evening ana male ke tiang dong di lar non ki ne ne cha gwar je ka gwar ne am ko no go to gor ke je shia chi tiang kamal simply chi tiang kamal dire gon chi tiang kamal na mo singular shia tiang kamal na mo ne plural meno dien dob dan diri gor ke je ka tungna diri goro ne na gor je no bi garden bi gor diri laro no ne male ke tiang no mo diri gono male ke tiang ti tiang kamal sia tiang kamal male ke tiang titini ke ngwan de rande re ka ngach mi ay jugo no good evening melode jugo nji ti tiang kamal mi jiram kel mi ke yene dangro de jugo no sia tiang kamal sia tiang kamal ne re winiam ke de yan larna bo male ke tiang la bab ne dialan tama male ke tiang aram ke ne ro ken dial de jugo de jo male ke tiang gwad me de lo je no good evening lo du je good evening ka tung nat de ko laro de mi jiram ke di laro che tiang kamal no mi ke yen ne dang ro de lo je no de shi nei tiang kamal ke de yen lo bo mal mi gwa de yen lo je no mal mi gwa de yen lo je no ba ke mal tiang mi gwa mal tiang mi gwa titi just do dan dong de ran der ka on ke je ko der ka ngaj mi cha ju no good evening chi tiang kamal sha tiang kamal mal ka tiang good evening cha tiang kamal chine tiang kamal or mal mi gwa ke mal tiang mi gwa titi dir ke use gwa da dan gur je no dir to ko mo dir ngai ke je la tung dore wana ka mi jaga me la how are you today mi ay jogo no how are you today ngulu do mo mi cha ay jogaran na me how are you today o chere ko wedi we sorry we edi keji don di lar no wedi keji
da chit our you bechere ka male di loje non tong nur ko tong nur wan jide mi ay jogo no how are you today wedi ke ji gwad bokon na mela wedi ke ji en wale ana wedi ke ji en wale male chere ka male how are you today male di lar bono no wedi ke ji en wale de loy gwasa me I am fine today okay di loje na en wa gwa en wale no tangun dong diri ka nume dera tikel ko dera mi dera kula mek okay how are you today we di keji en wale kiede larno male di lo jenode I am fine today I am fine today and gonna remove this chela lama de la hen no and mo chermi jen correct and wa agwan wale and wa agwan wale how are you today we di keji en wale I am fine today and wa agwan wale de jo how are you today male mal me gwa simple de la no bone ko dob dan don de dan de ngai kije wane niam no ke ngi jando dien ana wo kon ping gwa de me na me listen actual ke me are you happy me I think you know are you happy wana me take ne jimi teloidu jin tet loch do no are you happy yeah juk are you happy jin teloidu ke teloidu check de la de teach na de kan how are you happy jin teloidu no loidu je yes I am happy de la gwa de me de and tet loch da de lo no kes do dan dong de lo ke ja and teloida are you happy jinteloidu yes I am happy and teloida di nango no ko do brandi nanga ja okay ngi jere dien are you ready to learn are you ready to learn gwada mete ni jien wona ne jin shi rodu reali ka nge de kon lar no non bi reali ka no baji nge cause tangwen ni ala ne me la lo ke unity goal are you ready to learn ka talk english de jeglo gwalun ka tung nat de somehow complicated ko jen take ni ji no mi jin rami mo milari di la talk ko de jingeh no jen ko lara jin chiro do realika no ba jingeh jiram are you ready to learn jin chiro realika no ba jingeh another thing di lara ona ba mi cha jo are you ready to learn da la yen chiro realika la da la plural man ya me singular de ko laro nene chia gwada me bane moy ke bel chalati bel teika chia rodun real ke qui ngisha no okay na manda la tejbo jin chiro realika ko ba jinge ke yen chiaro realika ke qui ngisha are you ready to learn no gwada me yes I am ready to learn yes I am ready to learn diri gornyok dobran diri lelgeja okay an sha roda realika ke qui ngisha di lar no an cha realika ke qui ngisha ke don't want yen yes we are ready to learn but gwada ko chale la singular gwada me yes I'm ready to learn di laro de an cha roda realika ke qui ngisha na me da la jen listen and yam ki ta dan dong de kondo de kon ngai ke wana gwada me ka school conversation a school conversation gwada me de ko la roja la na da ke jedul gorka chit ka gadul gorka de kan go dong de ran der do der janga chit ke mi dong i karodian man yam good morning students na me good morning na me de kon cholo di shere ka mi la ra jen wo na male ke run wang God duil gora no mo tejbo mi tej kene nga tej kene gadul gorka good morning student male kerun wan gadul gora adob dan de lo keje mishiran che jogono ne me a teacher ku gadul gor ko le jogone good morning students male kerun wan gadul gora ke sangwen ne bo de gor no ne don mi she go de lar na bonyok shia bak kamal
God dwell gore no no adi na mo di ni to bo tie jin ram la ngich ya ba kamal God dwell gore ko ngwan jide ya ba kamal God dwell gore gwa me bala ram mo ko student ngwan ka gwa di ne student ngwan ka ko ngwan student ni bala ya ba kamal gwa ya ba kamal God dwell gore no no ya ba kamal God dwell gore. Good morning student. Gwada me di student de kana lo jeno nene. Good morning teacher. Good morning teacher. Katung Nath gor kone nene. Misha good morning jeno she nay bak you know sorry nay bak kamal ngich you know na me da la jen lo dan de gadul gor ga jalo ke je you know me la jen odi cha ti jeno good morning teacher da la ro odi chine ba kamal ngich. Good morning teacher chine ba kamal ngich ko mi cha ti jeno good morning student male kurun wang gadul gora ke sha ba kamal gadul gor de rande re lo jeno odi de student de lo jeno na student gadul gor ka good morning teacher chine ba kamal ngich no no Amardian Guazame, the teacher there Tida in a can yoki ngich, how are you today? How are you today? Katung Nath, Chikoro Itin Madan. We dikaya, we, okay, we idi, sorry, we idi, kaya ko Tiajan nating one we dikaya. Mit Jogana we dikaya, Cheraka Mala, Bosher Manana Chikon in the one. That should come mala, they ran Jogano we dikaji, do not know we dikaya. How are you today? We dikaya and wale. And wale da la teach we dika ye and wale teacher how are you today we dika ye and wale and mo da la mudong de gadul gora mi chaga ti de kana loch ya ju we dika ye and wale this student de kan lo jono na we are fine thank you gwa de me we nei gwa she loch da ted di na gor no ki drop down dong di loy ke ja ngi ke ji we are fine thank you when I agwa chiloy da tes no no how are you today we di ke ji and wale student we are fine thank you when I agwa chiloy da tes okay no no ban we ping gwa me teacher gwa there or nyok ki ngi je no there and jogo ne en wona how are you ready for the lesson are you ready for lesson gware me tigini no chare ya luka ke gwar de kono gor gwada me listen chere mi amanda na ngeke are you ready shia ro dun real leka ka ke ngi chane gonon shia ro dun real leka ke ngi na me question shia ro dun real leka ke ngi are you ready for the lesson shia ro dun real leka ke ngi are you ready for the lesson shia ro dun real leka ke ngi the student de galaro ne yes we are ready tungnat de kon gor ne ke de kolar ne she nei roda realika realika shinero da realika yes we are ready shinero da realika na me da la jen ta dan de ran de jelo kije yes we are ready shinero da realika are you ready for lesson chiarudu realika kengich chinero da realika yes we are ready teacher there or nyoko mitie nyok what are you learning today what are you learning today mil tie kono gwa tie kene jenu ngu mi bia ngejen wala ngu mi bia ngej en wale de konang ngu mi bia ngejen wale mi chana tie jenu ngu mi bia ngejen wale what are you learning today jen mandanen dong ngayen me de yen ngejonen wala ke jen chang mo ngu mi bia ngejen wale tem de student de galaro ne we are learning English. We are learning Nuer and English. Di gargwada me kambe dan di loja mi ajogo no ngum bi angechen wala dong ne ton wan ko what are you learning today ngum bi angechen wala ban me ram ke de jono ngum bi ngechen wala do no gwada me ko chalara what are you learning today they kon use no ngum bi angechen wala they kon lo gwada me ne we are learning Nuer and English lo no di kon ngich nei tok nat kene in English de kon gorgo English
Okay. Kon ngine tung Nath ken English. We are learning Nuer and English. So dir no more dir use. Meridian gwada me di teacher na jogono very good. Very good gwasa me chere emi gwa long ki emi gwa. But ko ti very then very good. De kon gorde de ko lar nene emi gwa elong. You know, de kon gorno emi gwa long. Teacher there lar no very good. De laro de emi gwa long gwada mone. Wana pin ka ngi dien. Ngije me bala dung classroom latin kontinte dwel gorka ka gadwel gorka no ko te la kona goro no bana ngach no atiti de kon go de kon ka ngach no ko ke very important bana ka lo ka tung na bani ka diti book pen pencil bag desk blackboard teacher student school lesson titi kati de gadwel goda ro de jako baka ngach bo muto kona men yam gwaza me book malode kwena te dialati dong de rande ke use dunamalo de book a book de la bogor de la book kwena mi cha gor chit ke textbook ne la book kwen duno book e liu chal ke ne do chale book gwada me pen ka kon ka tung nuere de kon chole no okay chane la galam ko ban ko men yam galam merdien de kono gorbo shit ke ko galam dio shi tudan de la tuk do dien no go nyut kono long de kon chole galam ki de kono chol ba pen bone ka to dan ke ben ke je ki jat gora mi pencil long de gorno no de la jas gora rai kon to ki pencil to bi kan ngaje no ko pen en mo gore jam ba chol galam ki pen ki jat gora no mradiana me pencil chi men pai kon en gwasa me de kono gorde de kono gorno jen jamu jat gora jam gona ka jen chale pencil back gwasa me back chere ke kit ka kon tung nat kit kit ma loda chere mi da la rom ngwane muram ko dor ke jene siang rom ngwane muram dor jene siang e back mi kon we ke des gwasa me ni des der chene ke jen kom der chit ke kom kom mo da la kom en la bok ni las ke reide agadul gorka dong me dul gorde jigano ya mo ke des me no en des ka mo da la kom jen kom la bongni las ke la bongni las ke tin kim la bongni chot ke tin shala des kana mane blackboard gwas me de kono jelo blackboard ka tong nwere da de kono gor de kono chol bono blackboard ke da la dungora la chol ke subure dio je shi dunan dio je de kono chol bono kul gora ko jen go dan la ngwak la ka gor keten de ran mo ke medere kama moni la chol ke subure kwa kwit subure to arabi gol to nien kana kon ngach de no chol kon subure ki de chol bo kul gora teacher gwasame teacher jen ngidu ma ngiji ndan ngiji chol ngich teacher ngich student gadul gora gat duel gora gadul gorka de la gat nya de la gadul no gwasame chala gadul gora kan dial dole nyal kan dial chal ka gadul gor do na me student check gadul gorka ko tele s cha kol mo ke s de je ko chol gadul gora no school gwasame bo malu school school ne duel gora non la go dan gore kan ngwan tin na me listen na me da la jen men ngech ke no men ngech ke alo listen dan ngech jen chale listen ne men ngech ke de chole listen katin kon ngech gwad me chane ke gwich book lu na book gora ki book kwena pen chale galam ki pen ki jat gora bode kon lar no pencil jas gora back kit rom ngwane desk kom la bongni lat ke tina gadul gora blackboard kon cholo subure ki kol gora teacher ngich ndana ngina